Dobar dan, sa vama je Pro Gaming 064 i idemo, to jest 064, kako kad, idemo da nastavimo da skriptamo, kao što vidite u naslovu, tutorial. Sad ću mi ovo da promenimo, opa, tutorial 2, tako. Idemo sad na SRCFG da promenimo i tu tutorial 2, da znamo gdje smo stali, Pavno, open, znači, to nismo nikad radili. Znači, ovo ovdje je bilo dugme za novu stranicu, a ovo ovdje dugme, znači open, da otvorite ovaj mod koji ste skriptali. Znači, pronađemo ga, radne površine, tutorial 2, game modes, tutorial. Evo ga. Evo ga. Sad, ne znam da li da idemo na dijaloge. Samo malo da osmislimo što je sad. Današnje teme bit će definicije, onda da, podešavanje game moda, vidjet ćete sad. Znači, i idemo definirati boje. Znači, ovdje ćemo ovako staviti, reći vam posle zašto. Brate, znači, definicije boja za poruke. Onda ćemo ovdje definicije boja za dijaloge. Evo ako. Definicija boja za poruke. Znači, te boje imaju 0x pa tu te kodove. Kao što je ovaj ovdje kod. Znači, 0x pa broj, da kažem kod boje. A za dijaloge, znači, idemo u sam color picker, da kažemo. Color picker. I, znači, kada mi sad izmiksamo nešto, šta je ovo bela, na primjer, imamo ovdje HTML kao tip. Znači, imamo ovdje HTML. Prebacimo na HTML. Imamo dole ovako ovo. Znači, samo kopiramo ovaj ovdje kod. Bez ove tarabe tu. Onda idemo ovako, define, mi ćemo ovako dijalog, bela, razmak, znači navodnici, otvorena vitičasta zagrada, kod zatvorena vitičasta zagrada i zatvoreni navodnici. Znači, tako bi otprilike izgledao kod za, znači ovdje je kod za dijaloge, znači tako izgleda boja za dijaloge, a ovdje je boja za poruke, obično. Znači, pazite, vodite računa o tome. Idemo sad da definišemo nekoliko boja, idemo prvo ćemo crvenu, prvo ćemo obične, ako define, opa ne ovdje, define, svetlo crvena, razmak pa kod, onda define, svetlo zelena, ovako ćemo, svetle tu, znači tamne. Znači, gledajte, sad nisam vam rekao, mislim, ne znam da li sam vam rekao, mislim da nisam. Dve kose crte. Znači, onda vam ostali tekst u toj liniji, vam pozeleni. Opa, šta je sad? Šta je sad ovo? Nema veze. Bog te mazli. Znači, ne veze sad. Gotovo, ne veze. Dve kose crte.
Znači 2 kose crte, pa neki tekst, na primjer da biste vi napravili neki komentar, da biste nešto predstavili, kao što ja predstavljam ovdje definicije, eto na primjer, tako, ovdje stavimo ove 2 kose crte, definiciji, opa šta sam ja ovo radio sad, ko je rekao da ovdje, svjetlo zelena, razmak, pa ćemo se da napravimo tu boju. Evo je. Svjetlo zelena, razmak tekst, razmak boja, define. Onda ćemo ovako. Plava. Tamno plava, izvinjam se. Znači, onda će ta boja ići za tamne. Define tamno plava. Sad idemo mešovite boje. Crvena i zelena daju žutu. Idemo. Define svetlo žuta. Razmak. Onda. Dobro, ovo je bila. Da ćemo ovako. Svetlo roza. Define svetlo roza. Itd. Itd. Neću sada dužim. Evo još tamno crvena, pošto će nam trebati. Evo, otprilike ovako. Define tamno crvena. Evo. Znači ovdje za dijalog je define dijalog plava, znači s plava ili t plava, znači tamno plava. Idemo. HTML kopiramo ovo bez tarabe, to. Evo ga, tamno plava i boje su nam definirane. Definisane. I da ako ćemo, znači, ako malo da označimo nešto kao važnije, boje. Onda sad ćemo da napravimo još definicije boje za dijaloge svetle. Ne, ovako ću. Svetli, ovdje će biti tamne. Znači malo čisto da rasporedimo. Eto, znači definirali smo, to je malo Smoralite. Idemo naš, public počinjemo da radimo, sad se setio. Znači idemo ovako, publici. Znači prvi public je public, on, reći ćemo što znači kako šta, game mode init, ovako. Uradit ću ono, znači dobro, ovako ćemo. On game mode init, to predstavlja, znači svi ti publici, oni vam predstavljaju vremena dešavanja. Imate na primjer on player spawn, znači sama reč kaže kad se igrač spawnuje. Tu pišete, tu skriptate šta se dešava kad se igrač stvori. On game mode init, to je, kako bih rekao, opšti public koji služi za, kako bih rekao, za izgled servera. Znači kada neko uđe na server, ne za funkcije, već više ovako za izgled servera. Naprimjer oni pick-upi, text drawovi i te gluposti, mape,
znači za izgled servera i za još modove dodatke. Ako nije jasno, pitajte, ne znam sad stvarno kako to da objasnim. Onda idemo nova funkcija set game mode tekst. Otvorena zagrada, otvoreni navodnici, tutorial, ako ću, 2. Tačka zarez. Evo, znači to je ovo. Set game mode tekst, znači ta funkcija ide tako što, znači mi sad otvorimo San Andreas multiplayer, pokrenemo server, imamo ovdje ovo, znači iznad servera, imamo znači ovdje mode, znači imamo to da hostname, players, gledati igrače, ping i mode. Tu piše znači ime, znači verzije, šta god tu možete napišati. I mi smo sada, nema samo koje, ovako, dobro. Otvaram Tebra u videu si. Ne vez. Znači idemo send recon command map name. Ne, neću da vas kompliciram sad. Sa ovim nije potrebno. Idemo ovdje, ćemo return 1. Znači to označava završavanje. Rekao sam, znači predstavlja, znači to je pred završetak publika, svakog publika, znači tako ide se ćemo. I evo ga, znači ovo smo da uradili. Šta sad? Dobro, znači ovo smo sada uradili. Evo, na primjer, sad mi da ga kompilamo, znate, već naučili ste, to je to. Možemo da startamo naš serverić. Evo ga, dozvoli pristup, ajde, dobro. Pokrenuo nam se server, sve je okej. Opa, sam ne znam, koji nam je port. A da. 1, 2, 3, 4, tako je port kod mene. Evo ga, vidite, imamo ovo ovdje. Mode tutorial 2. Znači, sve okej. Lepše izgleda i tako to. Nego kad piše unknown. Idemo sad na server CFG. Idemo skroz na dno ili gdje vi hoćete, ja ću na dno. I kucamo map name, znači map name. To vam je, sad ću vam pokažem, znači sad će mi to ovako 1, 2, 3, 4, jako. Znači, to vam je, imate ovdje ovo mode, pa odmah desno vam je map, kako bih rekao, default je San Andreas. Znači, vi možete staviti, na primjer, sad, tutorial city, tutorial city, možete staviti učin da skripta, šalim se. Ja ću to ovako malo da sredim. I eto ga, znači, bolje tako nego u skripti to da ste radili, pa kad hoćete da promenite svako malo morate da ulazite u skriptu, bolje ovako. Znači, save-ovat ćemo, izgasiti ovo, server. Znači, sam server.exe, startan nam je server i evo ga, tutorial city, kako žešće. Sad za one koji ne znaju kako se ulazi u server, dvoklik i na connect. Ja ne mogu, pošto sam sa Camtasiom, ali inače bi. Dobro, bate. Da vidimo ovo. Samo malo da isključim. Ovo da isključim. Ovo. Znači, u sljedećem videu ćemo da radimo sa dijalozima. Znači, sa dijalozima ćemo da radimo. To je kada igraču izbaci ovako na ekranu kao neki box u kojem će nešto da piše. Znači, napravit ćemo pregledniju, to jest lepšu, lepši sistem, lepšu komadu /help.
Znači izgledat će onako u boksu, će sve fino piše u bojama, ovo ono. Znači to je taj jedan tutorial koji ću da izbacim, znači, sad ne imaš uvrštići. Players, objects, dobro. I pokazat ću vam kako ćete ubaciti objekte. Mislim, ovo je malo dosadniji video, ali da znate čisto nešto tako. To mi je to za ovaj video i hvala vam na gledanju i doviđenja. Doviđenja.